irareba Da Silva ndetse na mugenzi we bagendanye umunsi wose. Dutegereje kuza kureba uburyo baza kwitwara amasegonda 10. Da Silva yirukiye kuba kwegera umurongo, peloto yaje gutanga umwanya kubera ko barasonje. NSN yamaze kuzamuka, Picnic muhandi yamaze kuzamuka, abanyaritera bariye banyuzaho siga. NSN bafashe uruhande rw'ibumoso, Etibare nunariye nuna Picnic yazamutse, Baikedo baravanga vanze kugeza ubu mufite position zani. NSN yo peloto yaje rero. Ngabo rero kilometero cya nyuma cya Tour du Rwanda 2026 urukomo rwamagana n'indugiye kuyegukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba mu sprinter uhiga abantu. NSN yafashe uruhande rw'ibumoso kugira ngo bari control bamaze kwerwa mu handi kuri Paul twagize mu metero za nyuma zisiganwa azamukaria n'ubundi adasivu urugero rurangira. Ndabona Enoke Brand era ku ruhande rw'ibumoso, Enoke Brand azamuka, abakinnyi bamaze gutambuka. Reba Picnic bamaze gutandukana, Movistar arazamuka araxera, Picnic ku ruhande rw'ibumoso araxera Movistar, abakinnyi b'ikipe ya Movistar ariya Rota ariko biranga aratakaria. Reka turebe ninde sprint ya mbere, reka turebe ibyo ku etape ya mbere akora sprint ariya NSN Etiba Enoni uyu niwe wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 yavutse ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'1997 afite imyaka 28. uyu ni umunyayisiraheli apima ibiro 72, afite inashyo ya metero 72. uyu nguyu 2024 yegukanye etape yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza. Umukino umwe acyagenda umwe reka turebe rero Eritrea yageza kwa Axel ko bahita bafunga umuhanda urabona ni bwa defense bwiza arimo arazamuka Eritrea yigira imbere gatoya amaze kujya ku mwanya wa 4 yaba ari Enoke yabara amatage kubyara amavuta. Abakinnyi ni ikipe imwe hano, abakinnyi bambaye imyenda isa, harimo abakinnyi muri Chonero nabande ku buryo byagora kwitumenya ngo uriya muntu nde. Reka twende ndabona umusore muri Picnic yafunguye umupira we ninde. Ndabona Philippe Koyu akaba ari we directeur technique wa Tour du Rwanda. Ndabona Mayo Jaune nawe n'umusore muri Istanbul, Mayo Jaune mbonye atunguka hirya. Ikipe NSN yatakaje Mayo Jaune wabo. Ese reka turebe ngabo igikundi cya mbere Katsel twamaze kwibona. Reka turebe rero ninde ugiye gutwara ino sprint. NSN Enoke Brand yamaze gufata position nziza. Reka turebe Enoke yamaze guhagurukira, Enoke yamaze position nziza. Reka turebe rero Enoke Brand yamaze kwatikira mu ndege. Enoke Brand ariko Enoke muri NSN atakaria sprint ariya turebe NSN akaba rero NSN nyuma gutwara leta peri Rwamagana. NSN basaba n'ibizami etape yahuye. Enoke Brand yafuze sore agiye gutaha ngaho rero hari atugenze agiye gusiga umuhanda w'ikamembe afata umuhanda uza kuri kati buryo Jogeni Crop kati buryo ariko nibiki. Ndabona Mayo Jaune ahisemo kudefanda Enoke Brand. Tweno tugize amasiganwa atatandukanye, hari abarwanira Mayo Jaune, hari abagiye gushaka Jogeni na etape. Ubu dufite Mayo Jaune, Enoke fashe umwanzo wo kuzamuka Mayo Jaune. Ubu ni bwa buryo kuvuga ngo reka none nguzamure ngusige Mayo. Enoke amaze kuva muri etape agiye gukina Mayo Jaune. Nibyo kuko ntacyo Jageni Zomelmandi yabatwaye kuko etape ya mbere asoje ku mwanya 16, etape ya mbere ku mwanya 34, etape ya kabiri asoza ku mwanya 16. Mukanya urebe ku rutonde rusange aho Jageni Zomelmandi ahagaze kuko urabona ko Mayo Jaune bo barimo barakina hagati yabo. Arigende rero Jageni Zomelmandi ufashe umuhanda wa nyuma ugiye gutumugezaho turi gusoreza etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yahagurutse Huye ikaba igiye gusorezwa Rusizi. Kinire mibi cyane kuri no groupe y'umukurikiye kubera ko harimo gusigana hagati yabo, nta muntu uri gufata umwanzuro, nta mukiri ufite mugenzi we kujya mukurira. Ndetse twagize isiganwa rya gatatu rya Mayo Jaune kubera ko Enoke Brand muri bano bantu wagiye ni uri hafi arimo asiga amasegonda 5, bityo Paul Martin yahisemo kureka etape asigarana Mayo Jaune kubera ko ushobora gushaka byinshi kabura n'icyo ufite. Tugize isiganwa amasiganwa 3, hari Jogeni ujya gushaka etape, hari abari kumuhiga ndetse akabona Mayo Jaune yahisemo kwivamo ndetse bajya gukina. Gusa ntabwo birarangira, bamaze gukata rero groupe ikurikiye ari nako groupe ikurikiye ari nako na Mayo Jaune ndetse na Enoke baza. Nabwiye ko impamvu nuko Mayo Jaune yasanze etape atayikina ahitamo gukina Mayo Jaune. Mu gukina Mayo Jaune yahisemo contre attaque, yahisemo kudefanda Enoke Brand. Kilometero ya nyuma rero kuri Jorgen
kuri Jorgen Zimmerman. nibyo rero ari muri kilometero ya nyuma kugira ngo asoze hano yegukane etape ya gatatu ya Tour du kandi Rwanda. turatangira kubara metero Zimmerman Ariko igihe asigaye cyari gisigaye cyari gishize n'ikindi imyaka bate Amsterdam hariya neza hafi ya farumasi hafi y'urusengero bategereje imyaka igera hafi yagiye kuba 20. Zimmerman ese yamaze kwitegura ahagurukira none igare dore bwa mukinnyi w'umunyonzi mwiza bwaga uzamuka nyuma y'imbaraga nyinshi yakoresheje none ubundi buryo kugira ngo aguke kuri ya pesi yazamukaga azamutsa hano ku isoko rya Rusizi kuri full gas nimero 45 arongera azamukira igare nikekana ko imbaraga zamaze kubanye ariko umuzamutsi mwiza ntabwo agomba cyane ibari gukora no kugira ngo agume kuri ya cadence nyuma n'afite kilometero 20 ku isaha nkaba nasubiye inyuma kuri kilometero 18 reka asubizeho za kilometero 2 kugira ngo atagira ungarura azamutse Zimmerman niyo mpamvu ubona ejo abamoto barabirukanaga ariko uko akari umuntu ku giti cye nta kibazo byari ngo rero Zimmerman yongera kwakisera kugira ngo areko yashyira meta ageze muri mwabonye ko yamaze kwinjira muri metero za nyuma. Zimmerman aje gushaka etape barategereje Amsterdam barategereje Zarahe n'ahandi bategereje ko bareba etape ariko birakunze ngo rero umuhungu azamutse aje gushaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byaragiye. nibyo rero ni Jorgen Zimmerman ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akaba aje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi. Jorgen Zimmerman umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashyize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudira akisiga kugira ngo aze gufata ifoto ikwiye neza. Zimmerman Amsterdam baragutegereje Zarahe baragutegereje Ajax PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje abantu bose baragutegereje kugira ngo bikunde ayubura amaso avuga ngo ntabwo tuzakomeza gutegereza. Abwira abazi abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite ambasade. Gefesirete Zimmerman Jorgen umusore wavutse tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2006. Reba ibyishimo byo kurangiza 1-2 avuga ati twabikoreye ari nako avuga ati dore Mayojo naraje Enoke byamugendekeye gute ari no kumunyetera afata umwanya wa 5 Enoke muri Burhan ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje reba yaje hariya yitwa Nyonguru Samuel Mayojo nabaje kudefanda ari marwa n'amasegonda kugira ngo rekora amasegonda bamusega Nyonguru Samuel nawe ahita atambuka ku murongo reka tureberero turabandi kudefandana Mayojo Paul Marty ashaka amasegonda agomba kunyugiga kugira ngo amasegonda gukura kugira ngo atavamo. Paul Marty agira hano ayemba arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye. Paul Marty Gefesirete Jorgen Zimmerman nababwiraga ko umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa kabiri 2000 Daniel Village kugira ngo bajye hano ku murongo ng'abakinnyi babiri rero ni Kirichi se ahitamo kumuha etape kuko muhaye mayo jaune reka turebe cyangwa se bose bagiye kuhatana ngaba rero reka ahitamo kumura sprint Derek bamaze kumuha amuhitamo kumuha etape agasigana mayo jaune cyangwa se Kirichi ashaka kuba ikiri inyuma reka turebe rero reka ahitamo kumura reka jewe ngiyagize ngo ndashaka bazamutse bageze no ku bitaro bya Rubavu bari muri kilometero 1-2 za nyuma ngabo rero akaba turebere SD Krekeraza gushyiraho Dekrekera ashaka gusubizaho bamaze ngaho bakase bwa nyuma hasigaye kose rimwe cyane hasigaye Daniel Village kugira ngo bajye hano ku murongo ngabakinyi babiri rero ni Kirichi se ahitamo kumuha
kumuha etape kuko muhaye mayo jaune. Reka turebe cyangwa se bose bagiye kuhatana. Ngaba rero Leclerc ahitamo gukora sprint. Derek bamaze kumuha amuhitamo kumuha etape agasigana mayo jaune cyangwa se Christian ashaka kubaza ikiri inyuma. Reka turebe rero Leclerc ahitamo gukurura. Reka jewe ngerageza kuko ndashaka umwanya wa kabiri kuko ngira amafaranga. Yamuhaye Christian amaze kwa n'ababiri babyukira ngo ati reka dukurane. Bamaze gukata rero de Christian aha etape rero Leclerc amubwira ati umpaye mayo jaune bakora sprint hanyuma. Reka turebe anazi no gukora sprint Christian. Iyi niyo bita fair play mu mukino w'amagare. Leclerc atwara etape. Leclerc yegura amaboko amuhaye etape amubwira ati umpaye etape umpaye mayo jaune. Yitwa Mathis de Klerk, ni umusore wavutse ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2006. Uyu ni umubirigi witabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda, akaba yegukanye etape ya Tour du Rwanda ya kane. Yahagurutse mu karere ka Karongi ikaba isorejwe mu karere ka Rubavu kilometero 127 ndetse na metero 200. Uyu niwe wegukanye etape ya kane ya Tour du Rwanda. Thank you Belgium. Ndetse n'ifite mayo jaune yamaze no kuzamuka nawe. Mayo jaune yaje gutanga umusada. Nakubwiye ko bigeze mayo jaune baramukura mu bamaze kuza. Never say never. Abakinnyi batanu bose ba NSN bamaze kwipanga. Iyo ndonda no ku bitaro amahoro twayirenze. Iyo NSN yaje NSN mayo jaune NSN no ko cyane shaka kuyamba ariko Etimani no ntabwo kunamarete yanye yose rememeje ko Etimani atambutse kwindi ndonda nta kibazo. Abasiganwa bamaze kuza bije muri kilometero ya nyuma. Iyo NSN ifite mayo jaune yamaze no kuzamuka nawe. Mayo jaune yaje gutanga umusada. Nakubwiye ko bigeze mayo jaune baramukura azamuka ariko niko ko ari umukinnyi utambika icyo gukora no gufasha abagenzi be. Ngabo basiganwa bamaze kwegera neza no ngiri korosi ryanyuma. Dernier virage bekizano ku murongo. Ngabo turacyabona pelote yose ikiri kumwe. Reka turebe rero gahitanye Edaman noza muri sprint. NSN irakurura quick step. Reka turebe NSN yabikoze yafashe neza ikorosi nyiza. NSN reka turebe gaja kuraza Etimani aramade kariya arukirigar Etimani inama ya Yerusalemu nimugoroba yemeje kuno Mungu abikoze ikibeho akabikora ikayonza akabisubirwa magana yongera kubikora nani Musanze agatanga ubutumwa ko NSN ifite isiganwa mu biganza byayo. Warayitwa Etimani Enhoni yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 1997, imyaka 28, avuka mu gihugu cya Israeli, apima ibiro 72, afite indeshyo ya metero na santimetero 72. Etimani Enhoni niwe wegukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda. Yahagurutse mu karere ka Rubavu isoreje mu karere ka Musanze kilometero 84, akaba ari etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda live kuri televiziyo Rwanda RPA. Hafi yawe igare niki urukundo igare n'ubuzima. Tubonye sprint y'Icyamakoma, tubonye abasore b'i Yerusalemu, tubonye NSN ifite isiganwa mu biganza byayo. Banyukira igare agarura igare arabazana quick step tumufungira mu ikosa ambwira ati ibi bintu ntago ari iby'abato. Etimani azamura uyu muhungu amaze gufata ibintu mu bigare. Twarababwiye ko NSN ari ekipe igoranye cyane muri Tour du Rwanda 2026. Ibintu byose babitwara uko bashaka bakabisoza uko bashaka. Barakomeye bafashe abakinnyi batanu babo bose. Uwa mbere atanga umuvuduko bakwiye kugenderaho, uwa kabiri atanga acceleration, uwa gatatu atanga uburyo bwiza. Mukaye tuza kwa turi uburyo ino sprint bayatatse ariko uze kureba ikosi rya nyuma bakoze uburyo ikipe ya NSN baje bagafunga neza. N'umusore w'ikipe ya Rembe quick step, n'umusore w'ikipe ya quick step atase ariko inyuma ndabona reaction y'abanya Eritrea. Mayo jaune nawe habaye reaction inyuma byakomeye bakazi kose ya mbere. Reka mubwire ko ngo abahungu bagiye kuri murongo bari mu murongo mwiza. Ngabo rero batungutse kuri rope hari ku madoda nerupe mu midwa ari muri ishuri ariko igikurikiyeho n'ikindi kuri pere. Ubu barahareba kuko ni umurambi ariko uzamutse. Tugiye kureba rero ninde ugiye kwegukana agace ka 7 ka Tour du Rwanda nyuma yuko peloto ya Mize Thompson agasigara.
atakeza cyane yakozwe nta reaction abanyetera barakora kugeza ubu ngubu ndabona bakicaye peloto y'amajo nayo yamaze kuza mubaje haje mundi munyaritera ariko kandi umukinnyi yamaze kwinjira muri metero za nyuma reka turebe reaction y'umunyariterea kugeza Eritrea cyategereje kuko bagomba gushaka kubaza niba muntu azamutse ninde n'umusekipe ya Quick Step gushaka etape ya nyuma ya kabiri hano muri Tour du Rwanda ndabona peloto mu burenganzira peloto barasiganye peloto batazi uburenganzira nyukirigare bwa nyuma ngimo gushaka intera hano kuri Kigali Pele Stadium anyukirigare zamuka gawo mu buri kiba gutegereje Patrick Fever pesa ikipe yari gutegereje azamuka hindukira bwa nyuma imbere ariko ndabona nyuma ese peloto nagira kwa reaction abanyariterea bajya azamukirigare nyukirigare ahagurikirigare Eritrea bongera gucungana ahita Mayo Jaune reka turebeyo ariko abaze gufata intera ikomeye cyane umusekipe utakurikira nyukirigare akakanu karagoye hagurukirigare arongera yicara areba inyuma areba abafana we kureba inyuma reba intego ya imbere hagurukirigare anyongirigare ahagurukirigare inyuma baje bagenze mu kipe baje hagurukirigare areba inyuma baramwataka reka turebe ahagurukirigare aricara hagurukirigare uricara kubera iki intego iri imbere yawe hagurukirigare ahita aterekamo ahubwo ati twazamutse kwa mutwe turi kumwe ndabareba ibyo muri kwigira byose ahangana nta kintu akora ahatase abanyariterea basiganye Araya Enoke ntibabasha gukurikira maze umuntu azamuka Ribeiro ahita aterekamo ndabwira ati ngewe navuye mu gihugu cyacu cy'Uburigi bananiye kugira ngo nze gushaka igihembo cy'umunsi twari kibonye mu gihugu i Rubavu twakibonye kuri Kigali Pele Stadium Ribeiro ahita amanika amaboko abwira ati ndi umwami wa Kigali Pele Stadium iyi stade yitiriwe Pele mureke nanyigiye ijambo ubu noneho kigiye kuba ni Kigali Pele Ribeiro Stadium. Uyu nguyu yavutse tariki ya 20 ukwezi kwa kane umwaka wa 2006 afite imyaka 19 avuka mu gihugu cya Brazil apima ibiro 51 afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 72 yavukiye Nova Liva mu gihugu cya Brazil ni inshuro ya mbere yitabiriye Tour du Rwanda ayimashaka amatrotwari ayimashaka umucanga wagiye ukajya mu mabuye kugira ngo bashe kwinda kucyuhindukira reba imbere yawe n'intego iri anyokirigare zamukirigare hagurukirigare ayimashaka kuyanga reko yashyamiye muri no mapave yo kwa Mignone hagurukirigare amaze gukarigera yagiye ukataria n'abanyariterea bazamutse akimaya gukatangaraza ko ashaka igitambika azengukira kuri Minadef ubundi aza kuri KCC na Eritrea ije gushaka etape Eritrea ntashaka kuviramaho muri cyubahira Afrika kuko bwaba ubwa mbere kuva mu 2009 Tour du Rwanda ngenere kucyuhindukira ibi ntego ziri imbere nawaje reka turebe ese pelote yabisemo gusiga abanga bakajya gushaka etape kugira ngo Mayo Jaune aze atwara ibirima reka turebe aca kuri moto bazamuka n'umusoki wa Eritrea ni bandi bazamutse inatake abakinnyi babiri rero akaba rero Maripoti akaba yamaze gusiga aba ntacyo batwaye peloto irabaretse reka mbagire ko rero peloto irabaretse kuko abanga nta kintu batwaye bari mu minota myinshi bazamutse mu Eritrea hereza ikaze Eritrea abanyetera baragutegereje hano ku murongo hicyubahira Afrika bwaba ubwa mbere kuva mu mwaka wa 2009 Tour du Rwanda Araya da Silva nibo bagiye Araya watwaye etape ya gatanda ya karindwi muri Tour du Rwanda 2025 wasoje kuri Canal Olympia Araya byagize ntibyamukundira muri Tour du Rwanda Araya subitse icyubahiro Afrika Araya hagarara abanyafrika Araya ntabwo ukiri umunyariterea ahubwo uri umunyafrika azamutse ari kumwe na Da Silva na Araya abanyabrazil baragutegereje kugira ngo bareko Brazil akujya kwikaze ahagurikira igare Araya aramucomeka Da Silva agurikira igare ngabo bamaze gukata bajya ku kabindi basigaje kilometero ya nyuma kugira ngo basesekane ku Kigali Convention Center reka mbagwe ko etape iri kugenda ariko kandi tugize muri kilometero ya nyuma tugiye kubona amatake ya tunato kuri peloto kubera ko ntabwo bagomba gutegeza kugira ngo etape igende uko abakinnyi bakifuza ko byashoboka ngayo Da Silva na Araya mwatakire muri icyo kizamuka cya nyuma kugira ngo Da Silva umudepoze ubundi uzamura amaboko hano uko byageze kuri Enoke Melbourne Araya na Da Silva baramucomeka agomba kumwataka inyuma muri sprint ikomeye cyane Araya na Da Silva atangiye kumujura ariko peloto yaje ndabona Mayo Jaune yaje na Duarte Maribowete bagiye kudepoza Araya na Da Silva Maribowete areba inyuma Araya ataka Araya watinze batakiye mu cyo kizamuka cya Convention Center Araya na Da Silva peloto irabazanye quick step ashaka kwisubiza quick step yo kwa Patrick Fever Araya aramataka
araya aramushiririza ahita Enoke Murubane araya aramushiririza araya kucyuhindukira ahita mwataka imusoke peroto Enoke Murubane akurikira Enoke mwatake Enoke mushiririze Enoke komeza Enoke amutera sprint Enoke aramutegereza Enoke amutaho Enoke micyubahiro gusabye Enoke mudepose Enoke mudepose Enoke arabataka Enoke Murubane Enoke arabataka Enoke urakoze Enoke ndakusabye turudiva inyuma Enoke ubayitape Enoke Murubane yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1999 afite imyaka 26 avuga muri Eritrea apima ibiro 60 afite indeshyo metero 1 na santimetero 76 all the way from Asmara. Cyara kabaye etape irabonetse mu banyafrika uyu nguyu yegukanye Tour du Rwanda 2023 twe tumutegereje 2026 nibikunze ariko nibura etape imwe ku banyafrika irabonetse etape ya nyuma ya Tour du Rwanda 2026 Kigali intera ya kilometero 83 Rwanda warakoze kuduha Tour du Rwanda inshuro ya 18 RBA warakoze kutwereka Tour du Rwanda kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 8 birashoboka mayo jaune itashya mu gihugu cy'Ubudage NSN 2026